أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. سبحان ربك رب العزة ما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سؤال والجواب واسكم من تنكوين نعمما نغير ما تعودين نرى قول لقو خيرا يا أستاذ أبو بكر هيدر واقوين موصري وتني أولا دقيقة ورني دانج تاي ورا نقول إن شاء الله ورنا وتنوكيني فارين تارخوان نمن كسينا كما ورني دانج تاي إن شاء الله. كن نانج هالي ومارمو ورا كوين ننتي مكة كاهرنو إذا نقول سامي الله هارين كبارين دي إلى سروه للدلغي نكون ورا مدينة tukuna ndiga yahudiya nun tirni kuna ito agunno kujupu ina ken sege ina tirnu yugon jongo Allah harenga ta tirnde benutu nema no kisenga kama Allah ranya yahudiya nun dai gapungolo ma iriti tirnu sikiya kata Allah harenga nanti Allah hare agana bane jabi nanti nta kutentu ken wure nanti nabi nyimehe agana hillo jabi nanti nta bane to ken wure nabi nyimehe agana suka manten jabi ken wure nabi nyimehe kembira ngiro tirne kare na jongo Allah harenga tirne ke hana nanti yara na nanti sirdantanu ti bugu nan yaro dunai ya khabari matu ti hinya kabago tel ken koni Allah harende khabar te ken Allah harenda koyiya nanti ken ashabul kahfi nanti ken girin kumen dun konoi ora kun qisan saw ataron kama tirne mpilandi ila koyi nanti yara na qorego ta yare ayare nda kiyan buranga wa ayare nda kiyan kanuranga hana tel ken koyi mani sabuna ga yare kan sababu na buni Allah harenda ken ga jawun gini Allah harenda koyi nanti kenya rana qorebe ay tikeni zul qarnain al askandari atonya ni kenya tiwaqil zul qarnain purana yimira akiri kenya kembrenga Allah harende qiwari zul qarnain qibarenga ora ken saw atarun kama kenna ngale qiwari bega bu zul qarnain qibarendi agaranta famin malakenga katukuma kenga ni dajjal qibarenga aro mahdi al muntazar aro yajuju majuju aro nuzul Isa aleyhi salam kene Isa yankainga kembere ngoro kunsuko manten sawu awataron kama kembere nga sikandi Qur'ana yimira kenjabi ti wa yas'alunaka anir ruh qul ar-ruh min amri rabbi ta Allah hare wannan tirndi baka nyonki ange nanti nyonki na Allah me la murenyari sala sunta nyonki no khutu Allah me gahe kembere Allah hare ya khomi ara hillon jabi atinta banentu kembere nga yahudiya nunda Allah muru mobe nanta gana hillo jabi agana tinta banetu kemure ne nabi nyimene igra ko mobe Allah harenda suj ka humanten jabi kemori ne mano kisengama kira tunanti a yahudiya nunda kebe ko Allah hare nabi nyimene ka kesuri kanran kota usabura maduni kembere nga zulqarnain aken kibare lagar qamo biram bagra ko bi kesini kembere nga yille kata kannoxi نقول ود الاسكندري ردبي وتاوندي نكن تون سو ايمي ود كندي ولا الاسكندري دون كندي بنا ازويت الجماني يرلنجي جما قوربي هايري كيناني ناس كيمانتونو ارو مانسكي ارو هاويل ارو تاويل دون كوبنو غتوكيداي اري سوكو مانتارا ايمي كورلمو يسوكو مانتاري دبي قوري تاوندي نكندي بي تون سو ايمي ود كندا الاسكندري كينو ازويت الجماني دي لنجي كيمرنا رسباتي نوي mawati kebe fati ngo kene kembrenga debeke au hinna nguyon kote ngama har lenki au jamane ber lenki ken izuiti jamane ken debeke toina al askandari zul qarnain yana debeke tauni ari gaja ikurelemu ida taud debeke na Allah batu
kembirenga zulqarnaini qibarenye mihalisa orni sage kata ola lakike ora ko yenanti Allah hare ara tirndu kusiki suka homanten jabi ara tirndu hilijabi bani ara ken sage ya qomi yahudiya nungara Allah muru mowe Allah hare nda yake mo inshallah kembirenga kahirnu ko ira tunanti a tungen nabi meni aqanura ngota usabura aro dundura usababura umadungen nan tokirai ke suka homanten palle kembira kahirnu kura mewari igemu kankari iti harsa sahaba no kunyan kankate ina hoka hai harsa ina hoka hai angara wari islami hukuman gabo ko tasu sarkurumba anka pa islami nuwa kembira tinya kankate be hukuman nya uya tikenta kama na hosro tikembira tin hoka onya kankate kembira nya kankate jidi sahaba nun kama nya kankate jidi halle akin degere we Allah aranyime Abu Talibi bartintengo iro Allah harena iranda tora yugo kiena Allah harenga nemando kisenga kama asaban ko koni wo kuntorno kiendo wuro toranga dumunan ke degere we Allah harenda nyamare inkini nanti ikemera ordun kini nanti sisa imbu india kontinai wori nguyen kotego wono serenta tonyene kenguyen koteri nanti hankamawo ken jamaneri se ken hangama serenta tonyene ken joni ken biran ikira ordun gin undigano ken khadno khuyi ken ni afriki jamanai wan ken ay wati kenda ti habasa lenki tuawun kanne ndi wati Ethiopia ken biran Ethiopia jamanai Allah harenda ordun gin sahaba nuwa nanti ime dunge undigano ken biran sahaba nda kendi me kirani Allah haren kai harnawo awo sino karage Allah haren nabi mawo kenani awo sino karage agemu tuwa kaso 615 kamutumi aro sino tamiro karago agemu adati ngemu tikenye nangemu arajaban kasonga wata kaso bera arajaba kembirenga Allah haren da kedgame koni ken kaso ya nogoni kembirenga sahabanu ila diameke kenyendi me kemira sabanu gara diameke keni me sirhana bega bu ari yaqe keni Usman bin Affan ari yaqe Ruqiyatu bintu Rasulullah ikum panambu maka nondi ni jongo habasai igabu bito dantanu aw bito njatubaka Allah harema iqbare kita Allah haren nogol sami kenganya Allah harenda kumpalliga ko tayina Allah haren to taunu ya wi sahaban do mena yare wa qusalikata Allah harenga ata Allah haren da nema no kisenga kama ati Muhammad ati ngira an kalligo ngari Allah haren ti tela na wari qamori anda wari qal halari ati nda wari aya qengo haren kama kembrenga imenyante ona harel kanuran ka larun ka celiga aw kama na akataro aw kama haren kata ya qengo haren kama imo terne ita da gumna haren kata kiya ko wati be Allah haren pakarinta wa Allah harenti ti arna kahiya iterne kiri arni ikapalle mawo iterne kiri Allah harna duwa nyara Allah haren kitananti nanti kedina sirhana bega hijre ti idde mbayanga ikagumenga kembrenga nabillahi Ibrahim lutu dangi halle ti kenni Usman bin Affan sirhana bega hijra ya ti idde mbayanga kenni Ibrahim so hilani bega nya kenni lutu kembrenga askandi kenya Usman bin Affan Zunurain radiyallahu anhu kembrenga a kenya ya hijra nyanga nun suro skandinga Allah renda duwa nyara mosiri kembrenga sahaba nun to yokum mbu honne ma igo kene yugu tamiro hilo aro yagaru nagati mi jatengo kene kenga isuka mandendiga me jilakenga jida dangalakenga ogara me jida dangalakenga wakati be kenna kembira kahir non somi nanti a seruku yokum mbu honne iga somi wakati be bukitena irmiya nanti aywa kuseru bi hay ori tora kempasui kembere ngogana dunge imbugu indiga nokutana igana hankan kita ogara tora be sagiya o imenu watu yosagine na lokane mare kembere ngona ferensunya imabu maka noni into maka noni re ogo tora be nyani ya ona kenya kembere kahirun kusagara delegation girni ken no kusui
nanti indiyaro saban ku bate kenda saban ku koni isuka humanten kiye dangalla kinga kiye jida dangalla kinga kembirenga ida hure mutu idianyu hure go mosuronde na oni diga kenno kusui iro hure gumen gemari taro gumunda ko nanti u gemari hure gume kerutu nisf dinar tande lengi kota geri ona tona ajate mutu sefanga lengi dinar tande a valero ona tona tu sefanga kembrenga ogeme wujunu tami sefandi na sabunya dinar bane ogeme tambile wujuni wa lengi beri kembrenga kenta ande ke ogeme wujunu tami etaro gumunda ko nandi huri gumendi utu dinari tande kembrenga iro hure nondi i déplacer bane nandiya nankin jinna anendi kahir nungara delegation be girndi kulisi kahir nungara delegation be girndi donc kulisi hure lakinga kungara sigi hure lakay ya ya jinka mayo kam nandiga arayin hure tanantano kembrenga iri doromeli rakheni naqini mone ma kembrenga udgana hirenya kemo yari ora ko inanti soro tamiro hilo yugu tamiro hilo aro yagaru nagati donc yugu tamiro hilo ke taro gumunda itonun koni taro gumunda ko nanti yugu tamiro hilo aro yagaru nagati ra ko nanti hana keni sayyidina usmana bun affana zunnurain radiyallahu anhu akindi iyaqi urqiyatu bintu rasulullah yakun hijire nandi habasa hijira intahana kembrenga sura hilandi ken abu huzaifa bin utba akan kanari yaqinya hijire ken sahalatu bintu suhaili kembrenga kunyani asura hilania sura sikandi mas'ab bin umairi aranya kella gatrentengo imama company birambe qibalanga kine nanti Allah harina ordum kini nantundi habasa kemera ferenya nambu lagatare kay kembrenga nandiga habasa do sahaba numbate akinya nyi soro sikaninga asoro naatani kene az-Zubair bin Awam akan kana hijra nankahiya asoro tumuni kene Abdurrahman bin Auf radiyallahu anhu don akan kana hijre nankahiya asro nyerni ken Abu Salma bin Abdul Asadi akan khanaro yaqe nya hijra dome ken Salma kembrenga Salma katakane Abu Salma gana fati Allah harengo Salma rondini au kapa mu'mina numai larna dunge isuka mantema kembrenga asro nyerni ken Usman bin Maz'un akan khanai hijra nyana kuri kuben wada habasa kembrenga katakane ora khimoni kinya akan khanai akinya sira hana himbe hurenga ro baqiya Allah haren sahaba nune nemano kisenga kama Allah nemano kisong Allah haren kama kembrenga asro segundi kina Abdullah ibn Mas'ud akan khanai hijra nyana kuri kembrenga asro kabundi kina Amir bin Rabi'a arna dungora ma akan kahana nyuri akan di yaqinya idome kinani Layla bintu Haysama ken khana nyuri kemra asro tamuni ken Abu Sabra ken khana nyuri kemrenga tamro baneni ken Hatab bin Amr ken khana nyuri kemrenga tamro hilandi ken Suhail bin Wahab kemra kusro tamro hilo aro ya'run na'ati kuyani hijra nyama imanu ya hijra nandiga habasa hijra nyim panawa Allah harengara ordum ginin nanti ondiga kembra ko sorotami kuyani hijra nyama himenu ga hijra nandiga bo kendangi halesa igadiga habasa watiwe ora ko nanti odiga arajaban qasonyari kembra arajaban qasonyano na saabana yano kene sungol makona nantlana sunga kana yano kembere na kebe gani salitune an kasonga kahirnu nur sami imone ida keta ida kampla dawari jawunanu benugora habasa jawunana hoga na ida go kentu wana na harelo kella kene nanti gana saabanu kuwari ina kira nanti quraysh nun su komanten tubi su komanten to kiro Allah harembate nanti quraysh nun su komanten to kiro Allah harembate
birambe ken kabarenga ki sahaba nukui sahaba nukui ra mewari iti angara wari goro hawan kangara na lire kemberenga ti toran kaneni kembera quraish nun sugaro salama woni kemberenga ti toran ta no khari on sage kata o hawan kanga kenna ira qasu sikanya iwa qasu na tanini ora ko ina ti diara jaba na sungal makono ya na sunga sunya kembera kenya shawalan qasu kembera iri mo onsurondi na kilemunu na jasima nan sage iga sage birambe wakin maka iga tindo makai ira tu jaja unega uratu nanti ja quraisunu imaslamao ira tu nanti lenka an koto dina daru nyakan kate lenin kama gilikenga ya jamantani honuti ikun sagini nandiga habasa ikunda ale turunya nandiga bo honuti ikunga bati na maka koni wari iya ringa keta nyakan kate nga ya mosuri ikunta sagini ikun koni wala riga na lo maka ken karani lara iwo maka serebe gana wuru baka maka alla gana ya kilenga masura maangana taun sagini na lo maka anta surono manna anna lo serego ya qarhanoni manna lo sera qarhanoni kembere na sabanu benu sagerno ira seremundu nallo kun qarhanoni nangite nallo maka kembere wa wala Allah harayi megana da taifa agana diga taifa ngongama alungna maga agana sagena toni maka awasera mununu nallo ken qarhanoni nallo maka kenyi maka ko laranga birambe sabanu go himenu garo maka kembere na kahirunu ira hokka hunya kan katenga ireriga nirga en kotoni wo honora kente kay wo honoro no meranjalawnga nyangan katen koto nan koto kembrenga himenu ga sage nan dia habasa kungo ne sage kunda lahiyan kita hatel lahiyaru nyonki lahiya wala batunu e mobe gallura kembrenga birambe ko ben go makka nyangan katen ga koto Allah haren kitana ordun gini tahilaninga nanti kembrenga ti ira idunge undiga habasa harsa indiga kubenu gono indiga kahiya kamere na serukumba honda salamao kabare ngana koni kenne nan tala harna ordun kin nan to hijra nan dia habasa keni dige tahilani ora ko ina dige tahanake keni yu tamiro hilo aro ya ornati ko mi sorota miro e tumu haqe kenya ndiga don keta dige tahilani ke ken woni jamanga o mosiri tar ko gumunda ko yinanti dige tahilandige serunga o migora matan sege aro sorosiki ko tar ko gumunda honu to kentuniya kembra tan sege ro sorosiki ke yelo suko manten to ngon ariga bu qabla bere tar ko gumunda ko yinanti ken kota qabla qore sunta maka qabla qore ka qabla misai nanti ken sere gonta hijra nyangana kuri qabla qore sunta maka anya qabla qore wa anya qabla tuneo nanti ken sere wonta hijra nyanganu kuri kembrenga salamau antui nanti dina yona atoni salamau nanti sere wona qiyato muhammadu ken kite hijra nyanganu kuri gada habasa kenya sabuni salamau sankiro dunai atui nanti ja qihar lagari ari kembrenga dina yona ntato salamau kembrenga toranga qoto Allah harenga ordun kini nantundiga ito digana bani hillo migora mi habasa nan kima tansege aro sorosiki ka tansege ro sorosika ndige tarugum na soenya kentoni Allah gana dunta ora kan woni katikinga wana kin ka tarugum da suka manten to ngoni arga bo qabla beri kembrenga wonora qallo kendi na wala ke sabra fami na kitari sahabanu ku ito onto au na hanga mosiri kenya sabuni oni ito onin koni kanha na hadanta no an hampana hana antui nanti ja kuyani as-sabiquna al-awwalun min al-muhajirin qur'ana ngo himenu hinkoni kenya ni kuyu haka mana himenu to ngoni sahaba hana no wodu akoni kubira as-sabiquna no hono kunda kunda hijra nan diga Ethiopia tahilo hono kunde hijra na da Ethiopia tabane ura hijra na da Madina kana hukun kunyara ti as-sabiquna al-awwalun min al-muhajirin qur'ana ngana kenko ni su anna to haynu kuben to ngoni awro kunye kenya sabuni o wi to ke koni na hango ito ke konenga bo kenya sabuni oni ro ito onu ni ko qabila be gono kenya ni banu hashim qabila kembilenga serebenu gadiga habasa kundi tahilandinga kenni Ja'far bin Abi Talib akin hijire nan kahu habasan diganu bani Hashim qabila kena Allah harayi mega qabila beri bani Hashim qabila Ja'far akin hijire aro iyaqe keni
Asma'u bintu Umaysh ikunyi hijra nyanganu ni kembirenga udi halle habasa Ja'faru ari lenyugo kita aya qalli sarati lenyugo kemira kelle nyugo torati Abdullah waqili Abdullah ibn Ja'far aken kite habasa ya kembirenga kunye ni bani Hashim qabilan siru Allah hari mego qabla beri kembirenga kun siruni Ja'faru aro iyaqi Asma bintu Umaysi aro agara leme be kita Abdullah ibn Ja'far kemira banu Umayya qabla sa kingani Sayyidina Usman aga qabla beri keta Sayyidina Usman aga qabla beri serben wa hijra na habasa ken sire hanana ken Usman ibn Affan aro iyaqi Ruqiyatu bintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aro Amr bin Sa'id ken khanan bani Umayyah qablan sirewe ken khanari yaqi Fatima bintu Safwan yakun hijra nyanganu kuri kubenu ga hijre nandiga habasa aro Amr ke khana akhi wono wadi ganda Khalid bin Sa'id aken qari yaqi Umaynatu bintu Khalaf yakun khanan hijra nyanganu kuri kembirenga Khalid bin Sa'id ke akenda lemu hilli kita habasa aya khain sarati lemu hilliya kembirenga lenyugo aro lenyare kembira lenyugo ke araken tori hawai Sa'id kembira waqili ti Sa'id bin Khalid kembirenga lenyare ke araken ton sa'u ti Amatu bintu Khalid kembirenga Khalid bin Sa'id bani Umayyah qabilan sirewani akenya khain sarati lemu hilliya ken qibare nya haike kembirenga kendanga halesa ke hay bani Umayyah qabilan siru kora ko yanti sirebe ga hijira ikundi surun nagati surotumi ke yugun nagati aro yagaru hilli bo kenan yale banu Asad qabilan siru banu Asad sirebe no ga hijira ken Abdullah ibn Jahas aken hijire bani Asad qabilan siruni aro akhi ken Ubaydillah bin Jahas kembira wala kendo mi katini ken tonga Ubaydillah bin Jahas sorona ati bega giri nanti wadina nyaare munuru nangiri nan sami Allah harelle yankane kembira nga Ubaydillah bin Jahas ni kundi Allah ranya salama ngari aslama nan tukiro Allah harimbati wa hijra serben wa hijra nan da habasa don adiyar kun kana bati Allah ra garmajigaun saha aken gapeli Allah garmajigaun saha aken gapeli aken diga hali habasa kemiringa akella gari murtini nambu salama undi nallo kercin nasarandina kenya mparampara kenya umre dina salama unwa kemiringa Ubaydullah bin Jahasi ora khendo mi katni aqisanga donga kendo yaqi kunya hijra dome kenni Habiba Ramlatu bintu Abi Sufyan Habiba ke Allah haremoni ken kellondi Ubaydullah amurti halabaka salama wana gana murti Allah wanya na antanya na wugumi au fati agana fati Allah haremo ayaqi ke sagandini atwain Habiba ka kenni akuniyatunya khiwaqil Ramlatu bintu Abi Sufyan kemira kenni yaqin hijri nandiga habasa akeni banu Asad qabilan sirunga aro Qais bin Abdullah aken kana hijri aken hijra nyangan kuri Qais bin Abdullah aken kana hijra nyangan kuri kembirenga akeni banu Asad qabilan sirwe aro yigo kenyugo tarikhu kento ontunu tarikhu gumwa kenni bani Asad qabilan sirwe qa atogontunu tarikhu gumwa atogontu aken hijre ka ari yaqin hijre ayaqi ke khoni ken to ontui wa yaqin qilli ti barakatu bintu yasar kembre nga ken khano hijra nyanga nundi kubenu ga hijre nandiga habasa ken nuri kembre nga aro mu'aqib bun abi fatima kemra ken khano hijre akeni banu Asad qablan siregoy kemra banu Asad qablan sirbenu ga hijre kundi tarugum ngara kubenu jate kennu koy soronyeri ayaru hilwari
soronyeri yaru hilliwari kembirenga kuni bani asad qablan serun kuni bani kemra kuni bani asad qablan serun kemra kebe gani banu abdu shams yasa wala khemoni katigam banu abdu shams serebenu ga hijra kundi ken abu huzaifa bun utba akin hijre aro abu musa al-ansari kemra kusro hili kuya hijre banu abd shams qablan sirni kusro hili abu huzaifa bun utba aro abu musa al-ansari akin sahaba tuinde musiri kemra serebenu ga hijre ken kuyi bokenna ngale banu nawfal qabla serebenu ga hijra ken sirbana ken utbata bun ghazwan akinya hijra banu nawfal qablan kemra kebe gani banu asad qabla banu asad bun abdul uzza kon qablani serebega hijre naniga habasa ken az-zubair bun awam serebenu ga jate sorotan bega jate nan tono arjana aken wokundi aro aswad bun nawfal aken khanawiri aro sayyidina yazid bun zam'a radiyallahu anhu aken khanaw hijra nyanganu kuri aro sayyidina umar bun umayya aken khanaw hijra nyanganu kuri kembra kun bani asad bun abdul uzza qablan serbenu ga hijre nandiga habasa kembrenga kenni kuy bo kenna ngale banu abdul qais keda serbenu ga hijre kundiga nanda habasa ken sayyidina tulayb bun umayr kembrenga kengo hijra nyanganundi akemba na hijre banu abdu qais qablan surundi kembra kebe gani banu abduddar qablan suru kembra serbenu ga hijre banu abduddar bun qais kembra kun qablan serbenu ga hijre ken sayyidina mas'ab bun umayr radiyallahu anhu donga kemo hijra nyanganundi aro suwaiti bun harmala aken qanawo hijra nyanganundi himenu ga hijre banu abduddar qablan surundi aro sayyidina jaham bun qais aken qanawo hijra nyanganundi aken yaqiya hijra domi aya ken koy ken harmala bintu abdul asad kemira aken hijra halle aya ken sarati lemuhili ni taunten to habasa kemira lembane kento amr bun jaham hilani wa ken khili te khuzaimatu bun jaham kemira kenya ke nda kuhili kita habasa bo kenna nyale ken abu rum aken khanani banu abduddar qablan sireway abu rum bun umayr aken kahana hijre aken hijra nyanundi aro firas bun nadir aken kahano hijra nyanundi kembra keni banu abduddar qabla sirebenu ga hijre kempay kuy Allah gana dunta woni dangita harsa Omar mukebe gani banu zuhra qabla sayyidina abdurrahman bun auf aken wokundi kubenu hijra na da habasa banu zuhra qablan sayyidina abdurrahman bun auf aro amir bun abi waqas aro sayyidina abu waqas malik bun uhayb sayyidina abu waqas malik bun uhayb aro al-muttalib bun azhar akendi yaqin to ramlatu bintu abi auf kemira kenda leme kita habasano ralenyu go kita araken to nya abdullah waqili abdullah ibn al-muttalib keni serebenu ga hijre banu zuhra qablan kemira
kebe gani banu huzail qabila serbenu ga hijra ken abdullah ibn mas'ud aro i akhi go ken utbat ibn mas'ud kun soro hiliya hijre bani huzail qabilani aro qabila waqili qabilatu bahra himenu ga hijra ken al-miqdad ibn amr ikunya hijre qabilatu bahrari bokebe gani bani taym qabilanga serbenu ga hijra ken banu taym ken abubakar siddiq qabilanga abubakar ga bo qabila be wati ken banu taym kembera serbenu ga hijra nanda habasa ken qabilari kenni al-haris bin khalid akeni yaqiyandiga ayaqen to raidatu bintul haris akenda lendan tanu kita habasa noni ayaqen sare ken raidatu bintu haris ke ken sare habasa noni ara lenyugo bana aro lenya ardan tanu lenyugo ka ara ken to on sawu musa bin al haris aro aishata bintul haris aro zainabu bintul haris aro fatimatu bintul haris akenda lenya aro siki aro lenyu bane ara kengita habasa kusuko manten kite habasan taganyari musa bunil haris aro aishata bunil haris aro zainabu bunil haris aro fatimatu bunil haris kembre na kebe ngani bani taymu qabla hila qari serebenu ga hijre sayyidina amr bin usman akeni bani taymi qablan sere wa kubenu ga gar hijra ko yugo bane kendi dembaya baro yugo bane kenni sayyidina amr bin usman yakunya hijre nanda habasa banu taymi qablan bokebe yani banu makhzum qablanga kenna abu jahl ga bo qabla beri serebenu ga hijre kendi ken abu salama bin abdul asad wala kebe hingoni nanta ga nafati allah harimo ayaqen saganini kembrenga ake ni bani makhzum qablan sirewai ake ni yaqi salma ikunya hijre kemira kunkara leme kita habasa ayaqi ke sare habasa kenni qanqai ala leme kita habasa kelleme to zaira ken to zainab bintu abi salma kembrenga kebe gani banu makhzum qablan harsa shammas bin usman don wake in kana hijire shammas bin usman don wake hijire nan daga habasa don ken bani makhzum qablan iro qabla bego sulhu ngai igo ge mukhaneri igo jatene qablan serewe serbana hijire ken kana di ken qablari qaw jatene bani makhzum gondi qabban makhzum gonni mehe iro himeno go ge mukhaneri kemra serbe ga hoy ken wati kenda mu'attib bin auf ken wajatene bani makhzum qablan siruni bo ken nga hale bani jumah qabla ikun qabla yugu tammi arabani kenya hijran da habasa bani jumah qablan ken pana ken usman bin maz'un aro ire muhilli illa nyugu hilli wati banina sa'ib bin maz'um akeni usman bin maz'un remena dongo aro saibuke ari le nyugu bane kinya hijre nan kai wati kana sa'ib bin usman bin maz'un aro akhi ken kana hijre nan kai akhi won kana hijre nan kai wadi kanda khudamatu bin maz'un aro akhitana wadi kanda abdullah bin maz'un dungu yugun hijre nan ga habasa aro hatib bin al haris ken kanani bani jumay qablan sirewe kendi yaqinya hijre domi yaqin to fatimatu bintu mujallal don wa ken kara leme kita kara lemu hili kita aya ken sare habasati lenyu hiliya banin to Mouhamed bin Hatib aro wal haris
donc aya khayn sare e tileme la ken to Muhammad ibn Hatib donc ken nga hale bani jumay qablani hila khari al Haris ibn Hatib ken kana hijra ken qari e akhi wo kenni Hattab ibn al Haris bo Hattab ibn al Haris kebe hay ken qari ya kenya hijra domi wadi kenda Fukaihatu bintu Yasari donc akendo kenya hijra domi bani jumay qablani aro bani jumay qablani hila qari serbe ga hijra Sufyan bun Ma'mari akendo ille nyugo hilli hijra dome wadi kenda lenyo wora Ja'bir bun Sufyan aro Junadatu bun Sufyan akendo kun hijra dome aro aya yaqin qahana hijra dome wadi kenda Hasanatu ken qana hijra dubate aro bani jumay qablani hila qari aro Usman bun Rabia boko hay bani jumay qablani serbenu ga hijre nandiga habasa sorota mi aro bani kembirenga wolle ngi khalega sine ala gana dungete kota tan wadangi tay kuto nun ko ni meni mani purke na tumaka qabla qore ho gayno qabla tunane ke kotanga hijran sino karagandi kembirenga arani ka sunta maka nanti islamin tanu qabla suntanu kena qabla khureka wa qabla tuni nanti kenyo wa maslama wa nankaw Allah harenga wa asuygo hijra nyanganu kuri qabla suygo hijra nyanganu kuri kena sabune o kamana qabla nu kujate serbenu go baga qabla berna kentu ken sabro na fame kitai Allah gana dungate kotata na wadangin tai o duwa nyana otini Allahumma ya farjal ham wa ya kashfa al-gham ويا مجيب الدعوة المضطرين رحمن الدنيا والآخرة ورحمهما أنت ترحمنا فارحمنا برحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك يا ربي أمرتنا بالدعاء وآتنا الإجاب وارزقنا قبل الموت التوبة وعند الموت الشهادة وبعد الموت جنة ونعيمة برحمتك يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.